Assalamu alaikum belek жаңылыктардын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн жекшемби күнү ит базарга келдик. Бул ит базарынын адреси Московский Клюевадан жогору. Темир жолго жетпей. Ошол жерде ит базарынын Некрасова көчөсүндө экен. Мына момда тайганын бир күчүгү жатат. Мына тайганын күчүгүн 5000 сомго деп эме алып аткан экен. Çakıp koysun. Mana 5000 so'm deb aytadi. Mana tag'in 5000 so'm. Telefon olsa vermeyeyim bir hazırlığı ötüp dep turadi. Да. Пришлете телефон вам дам. Какой порода вот это? Восточноевропейская овчарка. Овчарка, восточноевропейский, да? А сколько месяц? 2,5 месяца. 2,5 месяца. А сколько просите? 15 тысяч. 15 тысяч, да? Вот, 15 тысяч, 15 000 сом дейт. Мына мондай европейский овчарка. Мондай. А можете телефон сказать сюда? Мой телефон? Да, у вас. 0552 0552 77 77 26 26 46. 46. Европейский овчарка. Спасибо. İslam деген братчика берди эле. Билбейм, бир заттар бар экен, ошолор. Küçük alatасың бе? Ya küçük alata. Өзүм мондай узкий питта мондай биле. Ama пародасы кайсы? Питбул, да? Билбейм мен, короче, да, бир пит жака саткам. 5 жаш болуп калды, ошо полностью жакты сапырды. Канча bunun жашы канча я? Бул мартта 2 жаш болот. 2 жаш болот. Канча сурап атасың ошо? $5000 бар экен. $5000. Ол пародасы. Питбул мени тартпай калат. Ооба. Билем ол эмеге жиберип атабыз. Ооба. Интервьюга. Мына мондай. Bunu alata diye küçük alata. Жас. Конча? 0500 329 328 10 000 atkan 9 kaldı. Ana gel. Ana bu pitbull'un küçükleri. Kayendin ne verir? Ya. Mına 9000 so'm kaldı. 10 da atkan 9 000 kaldı. Kança aylık ekan? Kança aylık ekan? Küçük kaç aylık küçük? Yey. Küçük kaç aylık? 3 aylık. Mına 3 aylık küçük. Yine tutma. Mına husky 5000 so'm ekan. Kança aylık bu? Жасы канча болуп калды? Жасы канча болуп калды жасы? Мына. Husky 5000. Кавказ, да? Вот Кавказ. А какой месяц? Пятый месяц. Пятый месяц будет. А сколько просите? 18. Мына 5 айлык küçüktü. Мына 18 000 сом дейт. Позови его сюда. Просто голову. Кавказдык мына. Орек. 18 000 сом дейт. Мальчик, девочка. Девочка. Ургач экен. 18 000 сом. Вот 3 aylık küçüktür. Mına Alabay'ın 3 aylık küçüktür eкен. Сколько? 10. Mına 10 000 somdan сурап атыптыр. Mına 3 aylık küçüktür. А телефон можно у вас? Телефон. 0707 и 32 33 60. Mına şu telefonu ушул экен. Мына 3 aylık Алабайлар.
А что стоите? Сколько сказали? 10. Вот 10 тысяч, 10 миң сом. 3 айлық алабай күчүктөр 10 миң сомдон болуп атыптыр. Окей. Сколько стоит? 2000 прошу. Мына 2000. 1,5 айлыктар 2 миң сомдон экен. Мына овчарка. Какой порода вот эта овчарка? Это немецкая овчарка. Немецкий овчарка. Мына немецкий овчарка, мына күчүктөрү. Мында күчүктөрү бар экен. Немецкий овчарка. Мына 2,5 айлык алабай күчүктөр экен. Телефонун айтып коесуң. 777 10 85 68. Канча сом турат ушул? Ургач 8 миң, эркеги 10 миң деп атабыз эми. Мына ургачы 8 миң, эркеги 10 миң. Телефону ушул телефонго звонок этет экенсиңер. 2,5 ай болуп калыптыр. Эки жарым. Тартылайчы. Мына немецкий овчарка. Күчүктөрү канча ай болуп калды ушуларга? 1 ай. Кичинекейлерине 1 ай болду, Ошол канча сом туруп атат ошо 1 айлыктар? Я, 5 миң сом экен мына. Мынандай немецкий овчарка. Мына 1 айлык күчүктөр 5 миң сомдон. Телефон номеринизди айтып коелубу? 771 323 770. Мына ушул телефонго звонок эт. Мына бул овчарка күчүктөрүн звонок этсеңиздер болот. 2 ай. 3 жарым. Мына породалар кайсылар? Русский спаниель, немецкий овчарка. Мына русский спанель, немецкий овчарка. О, немецкий, могу спанеллерин канча сом ушулар? Канча? 5 миң сом, 3 жарым ай. 3,5 ай 5 миң сом, А мына овчаркаларчы? 2 ай, 10 миң сом. Мына 2 айлык овчаркалар 10 миң сом экен. Мына 2 айлык овчаркалар 10 миң сом. Мына момундай охоточный. Аксакалы ютубка чыгарып атасызбы? Ооба, күчүктөрү. Сиздики жанагы кош базардагы деген. Телефонун айтып берип койсуң. 0500 185 180. Мына момундай. Спаниель немес номер сен айтып койдуңбу? Сен мага салып койсуң. Спаниелдин характеристикасын айтып беребизби? Айтып койчу ошону характеристикасын. Спаниелдин охоточный ит болот. Булар баа стойкада турбайт, камышта башка охоточный иттер туруп калат. Булар турбайт. Булар кирет дагы эле кууп чыгып берет да. Мергенчинин эң жакын эмеси досу ушул болот. Итсиз охота эмес да. Ооба. Ошол бою 45-50ге чейин болот. Андан эгиз болот. Объем кичине. Азыр канча айлыктар булар? Булар 3 айлыкпы? 3,5 айлык. 3,5 ай. Мынакей. Ушундай. Мына ушул күчүктүкү, мына охоточный күчүктөр. Булар адамга зыяны жок. Кишиге. Бирөөгө каппайт, эме кылбайт. Ну киши менен тез эме кылып кетет да. Охотко тез үйрөнүп кетет. Рахмат. Немецкая овчарка. А сколько месяцев их? 2,5 месяца. 2,5 месяца. А что стоит? 10 тысяч. 10 тысяч 10 миң сом экен. Мына 2,5 айлык күчүктөр. Мына атасы. Это отец, да? Да. Это мать, да? Ага. Вот. Денеси. Мына атасы. На документе. Прививкалар бүт бар экен. Мына мындай овчаркалар. Телефонун айтып койсуң. 0559 Ага. 875 675. Мына ушул кишиге звонок этсеңер болот экен. Немецкий овчарканын күчүктөрү. А его вот так вот зайдите, вот так вот. Не надо. Да, нормально. Давай. Порода какой, а? Тут одни взяты сидят. Порода неизвестная. Вот скажи, порода что стоит? Алабай, да? Буду. Хотите, я вам продам. Хорошо. Все. Мопсы. О, Да, маленькие, да, это да, какой да. порода это? Мопсы. Мопсы, да? А какой месяц мопс? 3 месяца. 3 месяца. И? Бернский зенинхунд. Швейцарская горная овчарка. Ну, швейцарский вот этот горная овчарка. А что стоит тут мопсы? 10. 9 тысяч, да?
10 тысяч. 10 тысяч. Какой месяц это? 3 месяца. Вот 3 месяц. 3 айлық күчіктер 10 000 сом екен мына мұнда. Осы деген. Мындай күчіктер. Мына швейцарскийлер. Швейцарскийлер. Телефон скажешь, телефон. На кого именно? Ваш телефон. Стоп. 0550 320 305. Мына ушул телефонго звонить етсеңер болот. Мына швейцарскийлер чакалар. Мына швейцарский. Мына мофс деген. Мына күчүктөр экен. А швейцарский какой месяц? 4 месяца. 4 месяца швейцарский. Вот это порода, скажешь? Дратхар это. Охоточный, да? Дочь Дратхар, немецкая легавая. Немецкая легавая. Какой месяц это? Месяц ровно. Месяц, да? А что стоит? 7 тысяч. 7 тысяч. 7 000 сом турат экен. Мынандай күчүктөр. 7 000 сом. Телефон скажешь? 0550 11 58 11. Ушул телефонго звонить эткиле. Мынандай күчүктөр. Qancha so'm deding? Ya. Erkek 12 000 ber. Erkegi 10 000, urg'achisi 8 000. Qancha aylik küçüktür bular? 2 aylık küçüktür. Buna 2 aylık küçük ekan buna. Aka Alabay. Sana 2 ay dep telefonu surap atkanlarga 2 aylık küçüktürgө. Telefon nomerunu aytıp koyayım. Telefon nomerunu aytıp koysun. 0550 İyi. 72 65 72. Mana. Atam nomeri. Mına ke jana 2 aylık küçük dep surap atkanlarga. Mına 2 aylık küçüktür. Alabaydıkı. Mına Alabaydın küçüktür. 2 aylık. 4 aylıkları. Alabay ya bunlar da. 4 aylık küçüktür. Kaç son turat 4 aylık küçüktür? 15 bin son turat ekan mına ke. Mana mul pitbull ya bu ya. 1 yaş 3 ay bu ya. Mana 1 yaş 3 ay pitbull. Ya. 25 bin turat ekan ya. Mana 1 yaş 3 ay dedin mi? 1 yaş 3 aylıklar 25 bin so'm o pitbull degan. Mana pitbull. Bayçoy ekan. Boylarga tushdi-mi bu? 3 yol tushdi. Ha. 3 yol tushgan ekan. Mana bularning dokumentlari, прививкалары бар. Telefon nomerini aytib qo'ysang yaxshi bo'lsa. 109 51 19 05. Mana ushul telefonga chalg'ila. Mana boyga 3 yol tushgan. Mana Alabay ya. А какой месяц? 47 күндүктөр. 47 күндүктөр. Бул 1,5 айлык болуп калыпсың деп 47 күн. 1 ай 17 күн болду да. Мына 1 ай 17 күн. Ушулар канча сом ушул? 10 000 сом. 10 000 сомдон экен мына. Эркек ургачылар бул. Экөө тең ургач. Экөө тең ургач экен. Мына мындай күчүктөр. Мына 47 күндүк күчүктөр. Алабайдыкы. Мына мындай күчүктөр. Мына телефону могул э. Мына телефону. Мына ошо 47 күндүк күчүктөрдүн телефон номери. Мындай. Мына ушул телефонго звонить этсеңер болот. 47 күн. Все скажи дома какой там. 8,5 месяцев, 17 прошу. Дома еще есть 2 девочки. Этим 5,5. Прошу 15, дома еще 2 мальчика есть. Мальчика что стоит? Какой месяц? Мальчик, девочки? Также 5,5, вот с этого помета мальчики. С этого возраста, да? Да.
Они как сами хозяины выбирают, да? Когда покупают. Естественно. Вот. Сейчас сойдет. Созваниваемся, они приезжают, смотрят, какой понравился, забирают. Документы, прививки, все есть, родословно чисто, гарантия 100%. А собаки и выбирать. Да. Скажите вы просто. Хозяин приезжает и выбирает сам. Потому что каждому нравится свое. Свое Да, хозяин. так же, как вы выбираете любую вещь. Мына өзү хозяинды өзүлөрү тандап алат экен мунун күчүктөрү. Келгенде, Договорились, они приехали, вы взяли. келгенде өзүлөрү мунун күчүктөрү дейт, хозяинды өзүлөрү тандап алат дейт. Мына ушундай. Мына баалар ушул. Телефон номер скажи, телефон номер. 0550 Ага. 58 17 15. Мына ушундай монда күчүктөрү үйдө да бар экен. Мынакей. Длинношерстный. Немецкая длинношерстная овчарка. Овчарка, да? Мына мондай. Мына ушул телефонго чалып өтөсүңөр. Мына. Кожоюнду өзү күчүктөр өзүлөр тандап алат деп муну айтып жатат. Кандай порода кандай? Немецкий овчарка 4 ай болып қалды. 4 ай. Короткошерстый. Еркек 12 миң, ургачы 8 миң. Мына еркек 12 миң, ургачы 8 миң дейт. 4 айлык күчүктөр экен, немецкая, мына немецкая овчарка, диплом бар экен. Диплом атасыныкы? Энесинки да? Энесинин диплому, Мына мондаси болот. Мына мореке энеси экен. Родословный бар. Мына мондай дипломдорду эмелерди алган эме экен. Мына сертификат, Ой, сертификат экен. Мына сертификат экен. Мондай немецкая овчаркалар. Прививкалар бар өткөн. Мына документтери мынакей. Прививка. Каттоодон өткөн дейт, прививкадан. Мына диплому. Мына энеси. Мына чемпионка. Мына мондай күчүктөрү. Мына ушул телефонго чалып ушулар менен сүйлөшө берсеңер болот. Мынакей. Овчарка. Хаски сколько месяц? 2,5 месяца. 2,5 месяц. Что стоит? 15 тысяч. 15 тысяч, да? Мына. Хаскилер 15 миң сом турат экен. 3 ай болот onun ikisinde. Мына 3 айлык немецкий овчарка. Канча сом болот ушул? 12 дотон. 12 миң сомго сатам дейт мына чоң кыз. Азыр мына момдайлар бар экен. Мына прививкадан документтери менен баары бар экен. Мына 12 миң сом. Өзүңүзгө тартатасызбы же бирөө? Йөтө кетип алам. 0553 003 004. Мына ушул телефонго чалып уктап аткан экен күчү. Красный. Мына. Мына мындай күчү экен. Мына. Тургуз бербедиңизбир? Туруп, олар элдер келип атканда туруп туруш керек да. Эркек. Мына эркек күчү экен. Мына овчарка документтери менен. Мына документтери менен. Канча дейсиң? 3 месяца и неделя. 3 месяц неделя. Анан 3 ай. 3 ай, анан 1 неделя болуптур. Сколько? Что стоит? Мальчик 18, Девочка 18 миң. Мальчик 20, да? 20 миң экен. Эркеги 20 миң. Ургачысы 18. С прививочками, с Мына. питомника, с документами. Прививка, документами. С документами, с питомника собаки. С Хорошими родословными, с родителями хорошими. Ушундай. Айдать. Можете телефон номер. Телефон 0553 20 94 24. Александр. Питомник Талип Альханка. Питомник Талип Альханка. Талип Альханка дейтін. Мына мондай алабайдың күчүктөрү. Мына мондай таптаза экен. Күчүктөр.
Ушул телефонга чалсаңар болот. Кәдә вот это. Вот кавказская овчарка. Сколько месяцев? Девочка 4 месяца. 4 месяца и С документами, полностью привита. Родители завозные, Россия, Украина, 17 тысяч сом. 17 тысяч, да? Мына 17 миң сом. Мына 17 миң сомго мына ондай. Кавказская. Устал, не хочет. Мына мондай. Чарчап калган экен. Эс алып жатат күчүк. Сейчас вот немецкая овчарка, мына документтери менен. Свидетельство питомника дейт мына. Мындай свидетельство. Мына прививка менен экен бүт бо. Родители хорошие, тут все чемпионы идут. Все чемпионы, да? Сколько месяцев сказали вот это? Им 17 2 месяца будет. 2 месяца, да? 17 будет. И сена. 15 тысяч. На 15 миң сом. Это отец, да? Это отец, да, тоже. Вот это мать, да? Вот мынаусы енесі екен. Мынау атасы екен. Мына күчүктөрү. Мына маламут. Какой породы? Аляскинский маламут. Какой месяц вы? 2,5 месяца с одной прививочкой. Что стоит? Крупная мощная собака. 10 тысяч просит. Мына 10 тысяч дейт, 10 миң сом сурап атты. Мына кем ондай. Мындай күчүктөр экен. Мына мондай. Аляскинский маламут деген күчүктөр экен. Мондай документтери менен. Мына мондай документтери. Мондай күчүктөр. Küçüktür. Mana uşulardan ele Husky деген Husky'ler de uşular eкен. Mana Husky'ler. Это какой порода? Это мопсы. Мопсы? Мопсы, да? Да, мына мопсы деген мына. О, енесі мына балдарын еміз жатқан екен. А какой месяц? Месяц и неделя. Неделя вот это, да? Месяц, неделя. Месяц, неделя. А что стоит? 5 тысяч. 5 тысяч. Хорошо испытание. 5 тысяч. Мына монда күчүктөр экен. Мына монда мопсы деген. Можете телефон номер сказать ваш телефон? 0550 618 173. Шундай күчүктөр сатып алып. Карачы. Мынакей хаскилер дагы. У нас питомник. У нас питомник, собаки разные, звоните. Питомниктен. Мынакей ар кандай иттери бар экен. Ушул телефонго звонить этсеңер иттер көп. Küçüktür. Bak. Olsun. Ondayken. Это мать, да? Папа, да? Папасы. А вот тут на мамаске. На мамасы. Декларативные, да? Боксер? Боксер, а порода? Боксер, да, порода? А какой, сколько месяцев? 4. 4 айлық екен, мына боксер деген порода екен. А что стоит вот 4 месяца? Прошу 6. 6 тысяч, да? 6 миң сом. Окей. Ондай күчүк. Боксер. Боксер көшін ашып алдық.
Tamam erkek küçük. Mına звонок eкен, mına erkek küçük eкен. Şangıldaydı. Ana eкен. Qancha aylık bunisi? 3 ay oldu kaldı. Mına 3 ay bo'lib qoldi. Qancha so'm? 500. 500 so'mga mına звонок. Nakşteki zaten 200 kısa. Ha. Doğru da var. Mına bu çakıldaqtı. Mına 500 so'mda oladi. Mulda seniki? Bu layka. Layka bu ya. Bu qancha ay bu laykaga? 4 ay. 4 aylık bu ya. Bu qancha so'm shu layka? 3,5. 3,5 deydi. 4 aylık layka. Tamam da. 4 aylık layka 3,5 ming so'm. Звонок turu laykası da var. Mına 7 aylık pitbull degan. Mına 7 aylık ekan. Qancha dedim şunu? 6 ming so'm 7 aylık. Erkek ya? Urg'och ekan. Urg'och. Onday küçük. Arkası kırız küçük bu. Mundayla küçük. Oşa munday küçüğün kaç so'mga berip atasın şu? Ya. 400 so'mga berip atasın. Kırgız küçük ya mına be. Ha 400 so'mga dedi. Ya. Үйрет. Mına ke. Қайтарған. Mına qaytaratkan qoroç ekan. Erkek Ютубқа urg'och. шығарасың. Erkek urg'och mu? Urg'ochi. Mına urg'och ekan. Ютубқа шығарасың. Ha YouTube'ga. Mına pitbull 6. 6 ming so'm 7 aylık küçük. Pitbull. Да. Kod. Mına erkek ekan, erkek mısır ekan. Oo, 1,5 ming so'm bu ya. Mına 1,5 ming so'm turat ekan. Senki qaysi? Parodas. Alabay. Alabay bu. Qancha aylık alabay? 1 aylık. 1 aylık ha? Qancha so'm o'tdi 1 aylık? 3. 3. Mana 3 ming so'mga 1 aylık. Küçük alabay satılır. Звонокtor bular. Mana звонокtor. Звонокtor qancha so'mdan bo'ladi? Ya. 200 so'mdan. Mana звонокtor 200 so'mdan. Кавказская? Немецкая? Ага, немецкая. Немецкая овчарка. А какой месяц? 2 месяца, да? Что стоит? 10 просит. 10 ming so'mga. Родословно. 10 ming so'm so'rayotibdir da bular. Dag'i tushib beramiz deydi. Мальчик, девочка. Девочка. Urg'och küçük ekan uni. Немецкий овчарка. Немецкий овчарка. 8 ming bu. Mana qancha aylık bu? 7 aylık. 7 aylık ha? Mana 7 aylık kaski 8 ming. 8 ming. Mana 8 ming. YouTube'dan çağırıp kalasın aret vere. Mana labrador degan. Küçük. А какой месяц? 2 месяца. А что просите? 15 ming so'm so'rayapti. Mana 2 aylık labrador degan küçük ekan. Продали одну, взяли назад эту. А это что стоит вот это? Алабай, а? Почему? Так же? Алабай, да. Вот он чак Что-то накормили. А какой месяц вот у это алабай? хозяина. 2 месяца, да? 2 aylık küçük. Собаки пачка. Алабай degan. Аллергия, уехали назад. Nökönün bağısı bir değil ekan. Нет, нифига. Labrador, nökönün bağısı bir değil çıkıyor. Ну, половину, да? 6 ming so'm so'rayapsın ha? Bu qancha aylıklar?
Мына 7 айлық тайғандар бар екен. Мына 7 айлық. Еркек ұрғатысы. Өкөтең 6000 бе? Мына біреу еркек, біреу ұрғатысы екен да? Мына біреу еркек. Мына біреу еркек, біреу ұрғатысы екен. Мына 6000. Мындай. Мынандай тайғандар. Телефон номерін айтып қойсын. 0700 33 51 деген. Ушул телефонға чалып тайғандар сұрасаңар болады. 6000 сомда отат. 6 ай болады, мына 6 айлық күчүктөр экен. Мына 6 айлық тайғандар. Февралдын аяғында 6 ай болады екен. Ютуберлерге көп тұрады. Иә. Так, швейцарский, да? Да. Швейцарская. Что стоит вот это? Цена есть за 20, есть за 35. Швейцарский 20 000 сом. Мына 35 000 сомда да бар екен. Онда күчүгү, мына енеске. Это мать, да, или? Нет, это отец. Отец, да? Мына мол күчүктүн атасы. Мына атасы. Мына 20 000. Мына швейцарский. Какой месяц это? 2 месяца, там 3 месяца. 2 ай 3 айлыктар бар экен. 25 000. 20 000, 25 000 деп атат. 20-25, да? Это 20, вот это 35, 3 месяца. А, 35, да? Да, разные родители, разные понятия. Мына 3 айлыгы 35 000 болуп келет экен. Мына 20 000, швейцарский. Все зависит от титулов. Мына монда күчүктөр. Родословные и так далее. Спасибо. Это лайка какой месяц? Завтра 2 месяца, 10 февраля. 2 месяца, да? Да. Что стоите? 5000. 5000, да? Да. 5000 сом екен. Монда лайкалар. 5000 сом. Мондай. Топ-чачат. Телефон номер можете сказать? Да, 0705 64 73 01. Шул телефонға чаласың лайка. Мына 5000 сомнан лайкалар. Мында күчүктөр бар екен. Айса, сколько месяц? 2,5 месяца. 2,5 месяц. Канча, сколько? 10 тысяч. 10 тысяч. Мына 10 000 сом турат экен. Мына 2,5 айлык күчүктөр. Мына атасы. Мына энеси. Онда прививкалар бар екен, документтер менен экен. Мына документ. Мына күчүктөр. Мына монда бордойский дог дегендер бар екен. Мына это мать, да, или? Ты 2 месяца еще, а это нет, это взрослые, да, такие, они взрослые такие, да. Мама или папа? Да. Мама, да? Мына монда енеси бар екен. Мына монда бордойский дог деген екен. Французский мастиф дейт. Мына монда күчүктөр екен. А сколько, какой месяц? 2 месяца. 2 месяца, да? А что стоит? 400 кабель, сука 300. Мына 400 еркек екен, ургатысы 300 сом. Ну да, не сумма уже 300 сом, 400 сом. Мына 300 сом, 400 сомда мына. Мындай. Мына еркектери 400, ургатчылары 300 екен. Мындай күчүктөр екен. Мына бордойский долг деген. Французский мастиф деп жазып коюптур. Мына енеси монда екен. Мына күчүктөр. Мында икпеге. Мына екен. Қанша төлеген біреу? 300 сом, 400 сом дейт. Ургатчысы 300 сом екен, еркеги 400 екен. Ротфель. Какой? Ротвейлер. А какой месяц? 3,5. 3,5 ай екен. А что стоит? 10 000 болот. 10 000 сом екен. Мына 3 айлык күчүк. 10 000 сом. Мындай екен. 10 000 сом.
Mana 3000 so'mga mana охотный küçük. 3000 so'm. Parodası kaçıyla şunu? Спаньол. İspanyol ne? Mana 3000 so'm he? Urg'achi erkek bu? Erkek. Erkek ekan. Mana охотный. Охотный küçük. Telefon numarını aytib qo'yding. 507 Ne? 507 00 he? 00 477. 24 77 deydi. Bunaki. Yenge girer. Suga girer. Mana jana yiyinga kirib, suvga kirib, to'qoga kirgan küçükler şu. Mana barliq jagынан. Mana ушул telefon nomeri xizmat etgan bo'ladi ekan. Восточный olib qola bo'la. Mana Восточный Европейский овчарка deydi buni. Qarshqa o'xshash-ku buni. 6 oylik küçük he? Qancha so'm shu? 15 so'rab atamiz. Mana 15 so'rayaptir. Erkek urg'achi bu. Urg'achi ekan. Mana 15 ming so'm so'rayaptir. Ovcharka deydi. Qaskiga o'xshab ketadi ekan, ha? Скорее Qashqar o'xshash. Mana o'zi qaskiga o'xshash ekan. Onday. Или? Русские спанели, да? Да, давайте я вам подниму. Какой месяц? 1 месяц, А что стоит? 2000. Mana 2000 so'm 1 oylik küçük ekan. Девочки и мальчики есть. Mana девочка, мальчики. Mana 2000 so'm bunday ekan. Quloqlari. Buni qayerga chiqarasiz? Bunday küçüktür. YouTube'ga. Telefon 0703 Mana mov küçüktün telefonu. 0703 Heya. 49 77 01. 49 77 01 deydi. Ha küçük ya. YouTube'ga. Лабрадор, да? Объездная. А какой месяц? 3 месяца уже. А, что стоит? 12. А какой? Мальчик, девочка? Девочка осталась. Девочка, deydi. 3 oylik küçük ekan bunaki. Mana лабрадор деген. Бели. Хороший спит. Да, у него хороший, здоровый сон. Но здоровый сон. Мамандай küçük ekan. Сыворотка только. Вакцину 56 дней. Ayın aytır. Qancha oylik? 7 oylik küçük. Anan en oson turib. Anan emesi bası 7000 so'm 7 oylik. 7 oylik ovcharka 7000 so'm. Belek жаңылыктары деген YouTube'dan. Muna monday 7 oylik. Лайкалар. Qancha so'mdan sotib otasan buni? Ya 3000 so'rab atasiz. Qancha oyliqlar? 2,5 ay. 2,5 ay 3000 so'm so'rayotgan ekan. Erkek 3000 so'm bor. Erkegi urg'achisi bor. Barli 3000 so'mdan, ha? Mana layka. Telefon nomerini aytib qo'ysin, telefon nomerini aytib qo'ysin. Ala turganlar mana moga chaladi. 0550 Heya. 78 Heya. 42 32. Vaqt. Vaqt deydi shu balaga telefonni chalib olib, mana layk alsаңар. Mana bunda küçüktür. 2,5 ayda бүт прививка атылған. Только 1 айдан кейін қайра дағы бір листовать етесіңдер. 2 ай сайын чоңайғанша аптекадан ал. Mana bunda klientler alып кетіп жатады балдар. 500. Сейчас 12 000 сом екен. Мамамда овчарка. А какой месяц? Скоро 4 будет. 4 месяц дейді. 4 айлық. 4 айлық овчарка küçük. Оны оқытып отқан екен. Мамамдай. 4 айлық овчарка küçük мынакей. Аргентинский дог мынакей. Какой? Еркегі 20 000 сом. Ургачысы 05 15 000 сом. 16. Аргентинский дог деген ушулар. Вы, в принципе, здесь, в Бишкеке, да? Да. Номер назвали. Я написал, сына. Будем думать, пойдем. Аргентинский дог. Кабель 20, Пойдем, 15. Onda alamay var. 15 000 сом. Mına 8 aylık ekan. Bunu parodası qaysi şunun? Ya.
Massив дейді, мына породасы. Ургачы еркек бұл? Қанша сом сұрап отырсың енді бұға? 5 мың. Мына 5 мың сом. Мына кемомдай. Мына 5 мың сом сұрап отырдық. Телефон номерін айтып қойшы, телефоныңдай. 075 63 38 52. Şu telefonunuz var tesir olup. Tamam. Kaç aylıktır usular? 15'inde 3 ay olur. 3 aylıklar, buna 3 aylık küçüktür. 15'inde 3 ay olurken. Nemetski yapacaklar. Kaç son şu 3 aylık küçüktürüm? 15. Ya. 15. 15 bin son ne? Buna 15 bin son. Onda takmetleri varken. Bakın. Buna takmetleri bana. Buna. Bundan da açacaklar 15 bin son. 3 aylık açacaklar. Aylık bu. Buna 2 aylık Kafkas kapacaklar. Kaç son bulup şu 2 aylıklar? 15. 15 bin son değil. 2 aylık. 30 yanvarda 2 ay oldu. 2 ay oldu? 30 yanvarda. 30 bin. Yok 30 yanvarda 30. yanvarda 2 yanvarda. ay oldu. Baya burada ötürü. Buna Dokumenti var. dokumenti var. Var. Buna kaçası erkek, kaçası urgaçı verdi? 2 erkek, 2 kız. Buna 2 urgaçı, 2 erkek. Buna mamda Kafkas. Ana urgaçı gör, kanda çon. Hiç başka soru. Soru var. Urgaçı. Buna urgaçı kim buna olsun? Okey, urgaçı. Telefon numarası aytıp koyuyoruz telefon numarası. Telefon 707 13 58 58. Bana şu telefonga çalsalar olur ki. Onda. Kaç son dedin? Varsın kaç son dedin? 15 bin. 15 bin son dedin. Az. Хорошо, Akan Çaten'le $200. Bana 200 dolar. Akan Çaten'le. Birini 14'e sattım, birini 16'ya sattım. Biri satıldı. Yani. Birisi 14 binge, birisi 16 bin sonuna gittir. Okey. 2 erkek. Öközü erkek, öközü urgaç. Tamam da küçüktür. Kafkas kapçak. Aylar kaç oldu? 7 bin. Biri kaysı aylıktır, aylar kanday? 2 ay ököten. Ököten 2 ay ya? Bir doğan. Bir toğan mı? Erkek mi urgaçlar bunlar? Urgaçlar. Urgaçlar, ökö bir toğan iken erkek. Sen nasıl kaça dedik? 7 bin. 7 bin son. Urgaçlar var. 7 bin son mu? Buna olsun da.